Tubaha ikaze bakunze ibiganiro byacu biva kuri radio na televiziyo Minembwe TV aho muherereye. Uyu munsi turi Murenge, nkuko mubizi ni mu Minembwe, ni muri gakondo. Uyu munsi twagize amahirwe kubana n'umwe mu basaza b'Imurenge, aratubwira amateka y'Imurenge, k'umunyamurenge wa kera yabaga yitwara. Muzehe mwiriwe? Mwiriwe da. Yego, uratangira tubwira amazina? Amazina yanje nitwa Muhima Kagero Rutazunguzwa n'ibihuha. Yego. Muzehe, abantu barashaka kumenya amateka y'umunyamurenge wa kera, uko yabaga ameze ibino Imurenge. Umunyamurenge Imurenge ni wacu niho yabaga. Yego. Uko yarameze nuko. Yego. Umunyamurenge yaturukagiriya akamenyekana ko ari umunyamurenge, ingendo y'umunyamurenge. Yego. Inyambaro y'umunyamurenge. Yego. Imvugo y'umunyamurenge. Kurya ku munyamurenge. Ibi umunyamurenge byari bitandukanye n'iby'abandi. Yego. Yazaga yitwaza inkoni wa kera. Yego. Akitwaza uruhago. Yego. Akitwaza umuhoro. Yego. Akarongora n'imyambaro ye akambara. Nta munyamurenge wambaye urubindo. Yego. Babaga bambaye imbega zabo z'imitwe. Yego. Bakambara ingofera. Yego. Uwo ni umusaza w'umunyamurenge. Yego. Yaseruka bakavuga ngo uriya ni umunyamurenge. Yego. Abandi bose imiryango duturanye muri ico gihugu bakaba bavuga ngo uriya ni umunyamurenge. Yego. Umunyamurenge yagiraga icirange. Yego. Uwo ni umusaza. Yego. Umubyeyi w'umunyamurenge. Yego. yazaga kenyera. Yego. Akisiga. Yego. Agiye kuja ahantu. Yego. Yaturuka nk'ariya bakavuga ngo uriya ni umugore aba yikoreye igishambagara n'ingoni yiwe. Yego. Coba kirimo ibintu, coba kitarimo ibintu, ariko bakundaga kwikorera. Yego. Aha imyambaro bazaga bategura urugore ruvuyeho bategira urumba. Yego. Ibyo biratambuka. Umugore yaseruka bakavuga ngo ni umugore ariko ni uw'Imurenge. Yego. Abandi nabo bagasukwabo n'imyambaro yabo. Yego. Umuhungu w'umunyamurenge. Yego. Yazaga aturuka nk'ahariya bakavuga ngo uriya ni umuhungu w'umunyamurenge. Yego. Bagiraga icabo cirange, isura yabo. Yego. Yasaga ukwayo. Yego. Yasaga ukwabo basa. Yego. Igasana base n'abanyina. Yego. Abanyamurenge ntibashakaga umugeni ahandi. Yego. Bishakaga mu umugeni. Yego. Abanyamurenge ntibaryagaguraga mu yandi moko. Yego. Nta munyamurenge waza kurya 5 ku munsi. Yego. Umunyamurenge yagiraga igabo ryo kurya mu gitondo, agaso akarya nimugoroba inka zimaze gukama. Yego. Akarya zihaze, akarya kandi zimaze gukama. Yego. Uko niko umunyamurenge wa kera yarameze. Ubu nyine abantu bari baza ntese ibyo bintu biracabaho. Oya, byarahindutse. Yego. Ubundi bikibaho. Umusore w'umunyamurenge asigaye n'ibokoboko nta nkoni. Yego. Kandi akambara ihuzu zidasa n'izabase. Yego. Akambara nk'igihe kiri hubu. Abanyamurenge bari hubu barasa n'ibihe biri hubu. Amasura niyo bagifite. Yego. Ariko imibereho byacu byakera by'umuco wa Kinyamurenge ntibakibigendera ngo bagize ubundi wa kizungu. Yego. Uko niko bameza ubu ngubu. Ubu nyine hari ikindi kibazo twari kwifuza kumenya. Ese kera kose iyo umunyamurenge yajaga gushingira umwana we ni gute basabaga? Iyo umunyamurenge yajaga gushingira umwana wiwe w'umuhungu yazaga hamagara abo bavukana akababwira ngo ngiye gushingirira umuhungu. Yego. Bakicara mu nzu bakavuga ngo uyu muhungu. Yego. N'ibiti. Isaka yicaramwo uwo munsi bagategeka kumusabira umugeni. Yego. Bamara gushika muri yanzu bicayemo bavukana bakarangirana abageni ariko umuhungu adahari. Yego. Bamara gutora umugeni bakamubwira ngo umwana wa naka niwe tuza kugushingira. Yego. Akemera ico abavyeyi bemeye. Yego. Baba barabajije umuco kwa sebukwe, bakabaza umuco w'umugeni, bakabaza umuco ukwanyira rume w'umukobwa. Yego. Bamara bakemezanya. Bemezanya bakaja gusaba. Bemera bakajana inka. Yego. Uwo muntu agashingirwa. Yego. Bakamushingira umukobwa atanamuzi. Ariko ico se yashimye umubyeyi ise na nyina n'umuryango n'abakagishima. Yego. Uko niko bazaga basaba. Yamara gushitsa nawe akiboneraga bya bindi bamurangiye kwa rukuri. Yego. Ubu wari umuco wa Kinyamurenge. Twumvise ko hari n'ikindi bavuga ngo no guterura. Ese guterura byakugwaga gute? Guterura nako kwabagaho bishaka kugira ishusho y'ibi bita ngo nukubombora. Yego. Ariko guterura uko nanone bazaga baterura uwo baranze. Yego. Bakavuga ngo uriya mukobwa wa naka twaramushimye. Yego. Bakamuraganira bagategeka itegeko akaja guterurwa.
yego bamuterura bakamuzana abi wabo bamukurikira bagatanga inzoga bagasubirayo umugeni yo yakurikirwaga na nyina yazaga taha yego ariko yakurikirwa na se yagaye babantu uko babazaga umuco w'abakwe niko babazaga n'umuco umuco w'abakobwa niko babazaga n'umuco w'abakwe yabayagaye umukwe akagaya n'urugo umugabo n'umaze kugenda se umukobwa akamamuzana ntiyo musizi tabazaga yimwe umwana wiwe ariko nyina bazaga bavuga ngo umugore ntakosha ubundi yego nuko niko bazaga bazaga babaterura bakagenda kandi bakubaka kandi bagakoga nuko murakoze cyane abadukurikirana kuri Minembwe TV radio na televiziyo twagize amahirwe kubana n'umwe mu basaza b'umurenge hanyuma hari ikindi kibazo abantu bibaza ubu ngubu abubu sinzi imifomoro uko ibingana nuko bafomora uko ariko nubwo ntagikorwa kihari ariko kandi itangiriro ry'ifomoro bafomoraga gute itangiriro ry'umunyamurenge n'umuco w'umunyamurenge iyo yajaga gutangira ijambo rwose yazaga atangira na Murakabyare yego Kabyare yamara gutanga Kabyare agakunda agafata ijambo nimba ari gusaba umugeni nimba ari ukuzimana umuntu nimba ari ukwiyegereza umuntu yagenda agakoresha ico bita yasaga abanza Kabyare yego iyo Kabyare niyo yaciye imanza zose zimurenge kugeza n'ubu iyo Kabyare yo ndiyavuyeho yego Kabyare kaboneke yego karambe mwimanyi agahera ku mvugo nziza yamara agakomeza ijambo ryiwe yaza kurangiza kusiriza ngo nuko tugire umwami tugire n'abagabo tugire n'igihugu nuko nizo kaza garanga